ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umphrup Premium Meghalaya net foodish ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi Ka Umphrup Sports Club kala Ïohrah ka nam la do jong ka first football league tournament arjar pausau berapnya de ka Smith Area Sports Association hadi maklala ban pinlim ya ka Smith Lumkin Sai Sports Club da argo la not ha ka je khone ka final hamadan Smith ha ka lai potri ku no pra arjar pausau Yakini bro adli ki gol na ka benta ka Umphrup SC la thap du bandang kiu kriam ha ka minute ka balai phowei jong ka class dam ba de ka gol ka ba la thap de u shan mi yaki warlang pi ha ka minute ka ba nyob khna jong ka kilamin Ka Umphrup SC kom kala du kala yok khongi ka song pisa ka basan pusan hajar tingka rengkat ka trophy mat ka Smith Lumkin Sai ka bawan baar kala yok ka song pisa ka baar pusan hajar tingka La samru yaki kusnam Shimet yakana man of the match haga semi final beningkong layo de wan siudor nengnong ka Lumkin Sai SC but haga semi final ka baar yakana man of the match layo de u shan me yaki warlang pi ka Umphrup SC Kiwe brayo ka kusnam Shimet yakana man of the match haga final layo da u nang skemlang wa lang ka Umphrup SC kanam top scorer glalet cha u bandang kiu kriam ka Umphrup SC kanam player of the tournament layo de u wan siudor nengnong Ka Lumkin Sai SC badai ka kusnam best goalkeeper layok khod upin ksan nong dhar ka Lumkin Sai SC Hagari ka sngi penhap perda lawan ban sakhilang duba bante dor lingdo MLA ber president ka Shillong Sports Association kumukong san haga jinon ringkat u hamlet son dor ling MLA berim but president ka Meghalaya Football Association ba Johnny Mauri president ka Smith Area Sports Association kinong kitkam ka dor bar Shillong Smith pulun bat kiwe Nangadon hapo Shillong Sports Association kum presiden ngidon bondli division kamde ga besuk ban kondak ikilik ban pendap akapor gobian andai pi pelala ban pendap no mentau senam kene kede ke cingi trilang jongki club bat kumju nagaliang kinongkit kam jongka association Nasyem ini kaburu wanai kublai kerpang ya baro kinong kershan jong ini ki team ki baywan lang nadu ki samla ki long keme ki long pa bat ki baren Bat hangni hapo kani kamaran Smith kaba nakapor siya kapor nakaliang kajongar ngujuyo banwan ban sakhi ban yadon ringkat hagi babon ikam milekai kamtam hak football bat menta kajanmit ngayo banwan ban yadon ringkat lang bat pi kumni masyukwa ban shu ay tang shikintin argentin banum shim di kapor kani kadong bat kathan kajongi piong ka Smith area Piong nakathain maurin kaneng, piong kathain milim lum, piong kani kathain maukan ro, shibun kipliar nilayo bansay hagini kisnam bat hadu menta kibayelekai hapo katay kamanan pulu bakandok yaka jinglekai football nakalian Shillong Sports Association shibun kipliar kibayelekai dayna ni kathain kasmit kani kabalarim mahak balayelekai menta hapo pulu kanong krem ka Umphrup Nashathan na constituency jonga kumba santli ki krop klayo ban mikmat bat kani kadai ka jing plela penti khon samla ke jongi ka football kam dai shu tang ka jing elekai bernia ke jing elekai bangja ko ki player kadai ka way ka profession ka ban ai kam ai jam bangin yang la jong ki ja pai hapo ka ai league bat ISL kando ki khana ka si jongi ki balai elekai ha ka tu ka way ski le kan itu ipi kapendap yang ada kejing Sokman bangai iyo uriki syabang napo Punjab FC uthap gol kapen so sarong ngani tubi nakap da kejing keman ngai bu kena kasi jungi uthap gol kamiar Henry kani kapeni baki kena jungi kila tebet tang gawe ka badon kam FP player try chitam da kejing soret ngawe pi wen ye kejing sarong shit bu shurut bat ngawe pi pinsayo ban khai uso jong kejing job Haga jingi lekai football ngani tu ipi kan don goi ke team ke baram kan don goi ke bejok tama yele kai ngau ipi yele kai peni ke skill peni ke sap ke jongpi bat kata kadai ka ba nra ipi ban kenti ipi namar ngi i shisha bagi player bagi kena ke si jongi kitebet ba tang ba ngau ipi dunai ya kamen sim ya sha ngaku apa ngau ipi ya isha teng teng haba pila poish ki klub ki bahe Primio ban yele kai fast 11 Kelap penduk mensim no ipi. Pila thai kali praktis.
haba pikwa ben kenjo sekatong piap biasa ba piap tristom ngai iba kani ka jingkerman ka don nakmat jongi khamtam hani ka thain ka ba ke jongi ngai iba shibon di player kidon deina ta kadau nakaliang kani ka Smith area sports station kan sa form kani ka station ka iba la don kam namar ba ki kena jongi kinyo bani semeta don ki klub ki ba persang ki bam padiola ban nikmat 10 te kani kala de ka bal aplupa kawai pat hapo ka dong ka thain ka jonga hamau kan rong idon ka mau kan rokok kebarang sudah penkot mana kadi kesini mesti saja keji lekai kami tenat keji kai apa yang kawal kiat bat kemau kenro kabada itena adu tetang lekai tengah kuah bani i mata sini apa yang jupi atli kita imru bapi ni kun peni kesap ke jompi bangi kinong petkai ni dahun hijrot cibet namar belayu mongipi lada pi lekai pi peni kesap kabaram mat bajak kandon baik tambal wei belai lekai bah kelap penun yang kinong petkai kum kadang kejing dan lang rekat. Ada dokumen ba Juni ila Ïohrah ila kot bangin dan lang ba nisu tu kadon kejing lut kejing sap kadon bon ke kai boro nomor kamdai ke besuk ban kandok hadu sabu tu liki klub bani lekai tang kabai referee kabai kemne kabai kumtai kadon kabai kebubun dalakain kejing lut kebubun Henry yang sutu yang ini nomor ngingi peniat yang mau kunukop lungi sutu bahagia jenglut. Ada nampak Shillong Sports yang sutu jenglut. Ya kini ka kam kapapi pilaya pelong pilai penman layai baik jarinti ke jenglut jiksap di bubun di baju ni syaka asian jongpi ngan ai donation lu kamdai suka tate ladai ke jengarap silak tingkah nak bentak ke keton ngan jongpi. Pipini yang ada labun ke jinglut tambah banai lu sibun tenumlah ke jinglut junga ko memadi ke bubun konstituensi lu ndrai kani pat kadi ke jingkwa nomor beliu banga nga ie ke kamilaka nga ie ke sports kani ke jingilaka football ka ada nak senam junga ru dangret ngakwa ban kentim tambah tanggawe to ye trai sitam ye trai lang ngani tu ipi ke baron kam ye trai dari jing stu jingmot ye trai dari jing ie namar ka stion na sya ngani tu ipi kanang mi woi snam kanang kiyo Andala kiyo, andala bun bisa pat lami sekarum keram lami sekali katai pulang betati. Mo, tenai don kam dah kejingi tray, dah kejingi i, dah kejingi stuk cemut. Tang ini kentin kiba kenyak. Kublai yo pilang baro, kublai ini tili artli kitim, dangi le kaiba, bang ini ke final ke bitana. Pikolar khamat jong yang baro artli kitim. Kublai sibon, kublai syajangu. Play no gini, kamsam gini. Lekai bah gini. Wah. Ya. Ya. Laptop. Ini kai. Lari. Assistant referee Arani, fourth official Ïohrah, fifth official Umphrup.
di baba win sam saya ka kalau besar kan Ïohrah ban khung ya karena sop dah cash ke bolong aku sana jar tinggal lembat ki trofi